اف بيلان نا ايروي و اف بيلان بنجهوي باشيا ويجي نا آليكي كرده اف بيلانا تركايج روجا كو اف قيرانا سوري دس بيكريه اردوغان خود باش قالك بانقشيات بشرط پشتگیریا شورشا سوری روخاندنا رژیمه و به داویه بفدی و به عیب جی شر تروره تبلیغ ترور قشد حمیزاوی چه بو خود من قلق بانگشیات و شرط لی هر و هر جروجا روجده ارکه پیشین لپیشیا اردوغان و رژیماوی او بو تنکرنا شورشا روج آوای کردستانی بو بچه رنگی به جکر دین سری خوش کر دین چه بکه لی دوی بگیه وی یکی آرمان جاوی تم و تم او بو یعنی وقتا پیلانین وی قد خست هناك دولتين هريمي بكشين بيلاني خو هناك دولتين نافبندي بكشين بيلاني خو بير بسر نكات هات خست د هريما شهباره ريكش خورفكش بو كاربه ل اف شورشا روج اواخه لفيستاتيو كرديخه او جي بير نتشوسري هر تشتي بسرنت كتن ايدي ريل بيشات قرتن نچار ما حبكي خو بد غازي يعني بد مندلي يعني تشتي خوي فشار تجي اشكر بكن ايدي مخابن يعني او تيكلين خو او منبونا خوي هناك هزم باشور بتايبت بدكي او منبونا خو خبطاند بدكي جيب ايدي برنگكي زلال كشاند في بيلانا خو وخستن ايدي قل آلية روج آفا بوان نچو سري آلية شهباي وبابي ومن بجي بوان نچو سري متفادي چلو شكستن دور دو بوان نچو سري ايدي خست دلية آلي روهلات روره ده هريما شنغال وجزعة وسنونة دفي آلي كاربة تشتا بتقينه روشا بخواز درباسي روشا روج آفا روشا روج آفا تبلي هف بك اف مثلا يعني ايدي نما سلكسكر درباس اف نافي قبلندكن وخد باش دفتشيرن بيشمرگن روج آوای کردستانی اما اولو بزلالی بفش بيشمرگه روج آوای کردستانی ام گزانن جد 1012 دقیقه چه بونه چما لور چه بونه چما وين الفربان او چاغي هنا يبكي ويا بجي تنبون قبي بيجن والله يبكي ويا بجي نهشتن عمل فركار بكن چما ونسر عرضي خوبون چما وبرواني عملتي خو نكر يعني بل كرمكن ها بيشمرگه جوادي ستي ګور کرنه بلي أب جبر خست دقلك ريار أردوغان روشا مي فر بشكينه نكاريبو إيرو دخوازه كردا برا كردا ده دبن سيا ونابي انه براكوجيه نابي كرد نابي كردا بكوجي يعني قدغي چه نابي برخدانا شنغالي يزيدين مي شنغالي سازين شنغالي لهم بروان بسكنن جبر اف كردن وبراكوجي چب ناب طبعا تشو كردكي بقري براكوجيه قبول ناك ل مرا بيك كويرايا بنر او براكوجي وقتي تشيد بالسدمي وين تشنه سدمي وي براكوجيه تشيد بتشنه قالك امسر وي بسكنن واموان سدما جهولي راكن او سدمي براكوجيه تشيدك سدمي براكوجيه تشيه قالوا باراستنا ملتي مي يزيدي الشنغالي او سدمي براكوجيه ايرو هناك هزني كردي كردستاني لورهنه جبو باراسترا خلقين مي شنغالي
وقتی کس نما وان بپارێزێ وەختێ گهێزێن هەبوون خۆشبەر وان دان ئالین بە ئەرکێ خۆڕانەبوون هێز نێدنی کوردستانی چژ خەلکێ مەی کوردێن عراقێ چش خەلکێ مەی کوردێن مەی باکوەر چش خەلکێ مەی کوردێن ڕۆژئاوا خۆدان بەر و کاری بوون بڤی ئەرکی ڕابانە و کاری بوون خەلکێ مەی یێزیدی حتا ڕادەیەک باش بپارێزن و gelek herêmê wî jî êgê Daeş xistibûn destê xwe jî rizgar bikin. Gelo evin sedemê birakujiyê na. Evana berova jî vê yekê evana milletê xwe parastin. Evana êdî raşin erkê xwe netewî. Wexta tu tê îjadxwazê li hember vê yekê vî karî birûxandin bide. Vî karî tev li hev bike gelo ew kesên dibe em birakujiyê naxwazin. Ne divê li hember wê bisekine. Hember ev kesê dixwazin vê rewşê xerab bikin. Rewşa parastina Şengalê, rewşa parastina xelkên me Yezîdî, rewşa dijîtiya Daişî gilwir û şerê terora Daişî li wir gidibe. Hinek gitên dixwazin vê rewşê xerab bikin. Ne divî me dijî wê be. Nabe dibin nabê birakujî qedexeyê û nabe û birakujî tiştekî xetek sorê em bibêjin nabe em dijî van kesa rabin. Na. Ev kes bi van kiryarên xwe, bi van pîlanên xwe tên birakujiyê vêxin. Divê em dijî van kiryara rabin. Ne tenê em wilo bangeşiya bankin û wela birakujî tiştekî nebaş e. Ev birakujîn tiştekî nebaş e, beswer em ser bisekinin. Ev birakujî çilo tê holê. û çilo merê îja wê rak. Wexta mere sedemê dehevdana bi alî birakujiyê nas kir, Çin sedemên wê yekê merê destê xwe dîn ser wan sedema merê wan sedema ji wan sedema ribêje wexetê sor derbas kir. Îro milletê Kurd wê ji wer erê nake û wê dijî vê yekê bisekine. Tu dijî birakujiyê veke divê tu dijî van kiryara be. Ya na tê van kiryara serê xwe jêr dînî û tê bê ez dijî birakujiyê me na tu hundir xwe tu ne dijî birakujiyê. Başê yanî ev ji xwe em dixwazin vê bibêjin yanî. Tirk rasta rasta newêrin derbasî van mesela. Me gişa dî yanî ev tiştê Şingalê çêbûyî girêdayî bi du tişta ve. Yek jê pîlanên Erdoganî gid şerê Musilê de neçû serî, me gişa dî çi xwast tevhevî hebû beriya şerê Musilê. Dixwestin tişna wilo bi dest xwe xin Tirk. Rolek xwe di şerê Musilê bibînin. Ew jî di şerê Musilê de bi bandor bin. Bi ser neketin. Bi ser neketin. Îro xwestin tevheviya jindir rojava bikin. Bi navê xwe wek dewlet wek hêza dewletê medî nikarin. Nikarin tevlî vê meselê bibin. Xerakirina rewşa rojava ew bi navê xwe bi leşkerên xwe nikarin û nîşan amel ser vê yekê ew e bi cêşê xwe û bi eskerê xwe û aliyatê xwe derbas bû, derbasî Cerablusê bû, derbasî Şehbayê bû, derbasî Babê bû, giş ji bo çi bû? Ji bo tevlî guhertinên li rojava bibe wê xera bike, nikarî bû. Nikarî bû gelek tiştanê li paş van meselanê zêdeyî Tirkayî û zêdeyî quweta Tirkayî gibê rewşa rojava xera bike yanî. Xwest îja bi rengekî Kurdîtiyê bide. Rengekî Kurdîtiyê bide. Ev nav derew. Ez lêborînê ji millet dixwazim û ji kesê gihîna hestê wan bi vî navî girêdaya ji wan bibêjim ev nav derew. Çima derew e? Berî her tiştî ka ew encûmena niştimanî Kurdî. Ev hêz hêza me yê. Ji bo çi biryarina awan e? Heger biryar awan bibire bibêjin ji millet zilezral bikin. Bi ev biryara encûmena niştimanî Kurdiyê em ê pêşmergê Rojava van di Şingalê wan vegerînin. Ji bo çi dey nakin? Ev yek. Ev yek. Adê da heger girêdayî başûr ve û bi hikûmeta başûr ve bera hikûmeta başûr bibêje ji bo em jî wê berpirsiyariyê ji wê bixwazin. Lê me gişa dî